Biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panagawid manan ni Michael Ije Daklan, apag isumat asim marungkar manan ni Layla. Naragsakda ang nagsasarita. Nagpakada nga rod ni Michael, iti kabigatan na. Tanasken amasapa ang makadanon ijay bugalyon. Binalakadan na ni Roldan, asan na agastusan ti kwarta nga imbati na. Tapno at danto aramatan da ito'y, iti sumaruno nga enrollment. Ijay bugalyon, ni Michael tinakatiliw iti manipdot. Anang sipdot iti wallet ni Maskay. Gapo iti dayta, inawagan ni Maskay iti sigla. Inawis na ni Michael asumurot kadakwada iti restaurant. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Biyag! Wenno patay! Di ka nagkadkad sigla. Sumurot kan kada kami di restaurant. Kaya't ko apakanan ka, gapo iti kinasiglat mo. Saanin sir? Agur-urayan ti amok. Bayampay lang ti amom. Ikang ka iti gunggunam. Gapo iti kinasiglat mo. Takkalagata, titad ko kan ka. Anya nga ta? Sumurutak nga ta? Ano ikan nakiti kwarta? Isupay matkit diya. Aramatan to ni Roldan nga ginron. Di ka nagmula katakasta, siglat. Mabantayon! Oh! Matagtagan akong nga gururay, Maskay! Anya nga? Intayon! Umaygan, siglat. Mabisinan ni Big Boss! Anya nga ili da ito'y kabsat? Ili tinamuhod kabsat. Namuod? Wan? Sige. Agyaman nak. Maplitay. Anda ka di amom nga agnagan iti bakit bogan, nga addaan iti apo asingin alalaki. Ay, awang kabsat. Sige. Agda magak iti sabali. Nujak masapulan da na nabogan dito'y. Umakarak man iti sabali pa yung ili. Ladingitak mang Maskay. Saan kayo mapatgan? Ang damot ngamin trabaho. Di kagdanag, siglat. Gaputadakkel ti itad biya sweldom. Ha? Iso sige. Mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Sumurot kanto kada kami. Ije pasdak. Itad konto ti dakkel agata dagonggunam. Gapo iti kinasiglat mo. Bitot sakit dito isusurot ko kadag ito'y atatawa. Kunamot ngamin ni Mang Maskay. Adakkel agat at titid na kanyak. Isupay mo't aramatan ni Roldan iti panagadal na. Kaslag dua-dua kadag ito'y atatawa. Asidag tayo ni Tipasdag. Ha? Apay ngayon kandadong tigait Mang Maskay. Wen, tapnawan di asino man na makarwag. Ha? Awan ti asino man na makarwar? Kasanwa ka makarwarin ton madamdamangay. No yung kandado mo tentigate. Apay ngagkatawa ka. San kan na makarwar? Anya? Nga mapay. Awanan ti adu payasaw. Ala, pumaykan. Dumanon tan di Tapasdak. Imunan ni Big Boss. Hoy! Siga! Hoy! Siga ko na! Ha? Saka diti ibagbagayo, apo? Umasidag ka kanya. Apay ka di, apo. Sige. Masahin na. Darasam. Ha? Anya pa lang teraromidam. Ha? Sa baliti ko silap na. Uwan, apo. Sige. Masahin kayo. Big Boss! Pudnugayam tinakuna ni Maskay. At da sa bali akadwa tayo. Wen ansot.
Anya ka di ti trabaho da ito, Big Boss. Apay adamagampay lang dayta banag, ansot. Apo, mabalin ka din na rumuwarak dito eh. Ngamin, ang mga nusap-sapulan na ko ni Ma'am Chayong, ti amok. Big Boss, asino ka di da ito abaro? Di kan damag-adamag, ansot. Ala, siglat. Masahin na kon. Saya atem ti panagmasahim kanya. Mang Maskay, ayan ti ko na magunggunak. Ken mabalin ka di agsubli ako ni J. Ili. Saan ka na makarwar dito, Pasdek? Ha? Nga mapay. Gapo ta dito ikan. Aging gatong palbiag mo. Anya? Sana mabalin. Naskan agsubli ako ni ti trabahok. Sana balin adi mo iti ko na magunggunak. Basta makasubli ako ni ti trabahok. Langgong! Ha? Nasisirap ka itimbagak agatat. Saan ka di? Isuasimur ka kada kami. Ha? Apay ti kunam. Ited ko timbagak. Uray di mo ited. Basta palubusan da kon nga agsubli iti trabahok. Saan ka na makarwar dito, kunakmat? Ha? Kaslayak amo ti stalyo. Anya ti kayat mo asawan? Kadwam di man nipdot. Saan ka di? Ha? Ne, saan? Kabisado kayo na manipdot. Siguro, itaray mo matlang ti wallet ko itiday di agundaway. Ngam nakita nak ngamin, iso kapilitan ngayon sublim. Sana pud no dayta. Sana ka man nipdot. Nadalos ti trabaho. Ulbod! Urayan niya pa iti araramidam. Saan ka na makarwar dito, Pastor? Agbalin ka na balod! Anya? Ma'am Chayong? Ayan ni Michael? Saan na nagsuble? Kunak no intalay na kwalta. Ngam napan ko i-check kwaltak ije bako. Ngam saan ba't naksayahan? Anya? Saan pa'y nagsubsuble ni Michael? Diyak mo no sa dino na pananda. Saan nagpakada kanya? Nalabit nga iti indipasit na kwalta. Imanawan. Ngam, mas daawak. Apay di nagpakada kanya. Maikamanon nga aldaw asana simrat, Ma'am Chayong. Maikaduan ita nga aldaw. Anya? Sa dino nga rodan nga iti nagturturungan ni Michael. Taapay matan asaan ang nagsubli iti amo na. Wanya ron. Unay matanda dya at tao. Ngala, sana ba din? Baliwan tanto manin ti umay. Barang addanton ni Michael. Awan pa'y ganas ngay may dito'y ili. Si Kamat, di mo lang nakita ni Michael. Agmisuot ka na kasta. Anya matan. Ala, agawid ta nga rodan. Baliwan tanto ti umay. Ibagak pa'y kumakan kwa na. Asumurot to kadata iti ipapantay jay simbunan. Mapantalat kan ah. Mauray dita ka doon ni Michael. Masaduta ka mapan. No di takadwa ni Michael. Kasano, kat adamot trabaho na. Uray man. Ibagak to kan ni Papa. Asumrak ni Michael iti asyenda. Inyo? Wanasan? Jaklatan ni Bagbaga. Isar kuntulatan iti asyenda. Saan da ka paayan ti katalak ijay? Makamu ka. No ijay ti pagtrabahuan na. May mayat manan. Tapnos asidag ti pangsarong karak kan kwa na. Kan maisurot ko iti sardino man apapanak. Anya? Kasano ang may surot mo? At adamot trabaho na. Uray saan nga trabaho? Agsweldo latta. Siyak ti matungpal. Sabagay,
Amin akayat mo, agtungpal dagiti taga-asyenda. Wala. Rombang laang. Oh, kat, kasano nga rodan? Agawitan? Inton malaman. At dapay gatangan ta. Kasi ka bay, pero anya tinagan mo? Michael, Manong, Inalilaw na ka ni Maskay. Iswa, simurot ka ditay. Inapanan na ka. kat tinasakit. Kunana may saka numat aman nipdot. Sana ka man nipdot. Saklang arudan tinangkamat iti man nipdot. Kat nalak ti walit ni Maskay. Ita, dakasak pa'y kan kuana. Kasta ti ugali dagiti baliktad ti kararwana, Michael. Kat ita, sana nakat arumarak pa'y ditoy. Agbalinak ano abalod. Talaga, akasta ti mapasamak. Sana mabalin. At dakapsat ko apagad-adalag. Iswarumbang ang trabaho ak. Saan ka na makarwar ditoy, Michael? Agpapada tayo na balod. Sana mabalin. Awan mabalin mo. Kapo, pati pagayatan dati matungpal, iti da ito'y apasdak. Kasanon ti kapsat ko. Awanan mabalin mo, Michael. Dito'y tayo, naginggat panungpalan tayo. No di tayo makalibas. Maskoy, apay nga inayabampay lang dahi diyang agtutubo dito'y pasdak. Kurso nadak, ti kinasiglat na. Ansot. Iso abayan nakman. Intulok ka din ni Big Boss. No di na itulok. Apay, naisurot mingarod diti pasdag. Madlaw ang nakalidliday. Agbababawi siguro asim murot kada kayo. Awan mabalinan na, Ansot. Agbalinan na balod tayo. Amom, nasiglat tayo jay. Kahit ko, adito iti pangipakitaan na ti kinasiglat na. Anya? Isuasi ka. Saan ka na kontrabida? Gaputa din to pa'y kontra ni Big Boss. Siganto lakit din. Sige. Awanan ti bibiyang ko dito. Dagiti saan na nasiglat. Idispatcha. Kahit dagiti mat nasisiglat. Iso ti agbati. Anya nga idispat sa akong kunam. Anya pa'y kuma. Di pak ni. Patayon. Kunan ka. Anya kumapay ngay. Di patayan. Kastoy gayam ter aramiden nyo, Mang Pitong. Juan, inaw daw ti panagsanay ni, iti panakilaban. Hoy! Na kayo adwa! Anya tararamitin nyo. Ha? Ha? Ya! Anay ko! Agsanay kayo! Nagsakiti pa ng saplit mo kanyak, Mang Maskay! Anay ko! Boss, maskay ko ng kanyak, siglat, dalawag, no di nakirespeto. Irunod ko ti parigas ko alalat ti tabagim. Saan mo adosin na ito yata? Awan basol na kan ka, demonyo ka. Kasta kaya ma. Ay! Anay! Anya ka din dito ang astrik ko. Nagrigat gayam ti sasaadan na iti anda dito eh. Pindot ti naramid ko. Nuapay asim murot ang kadamang maskay dito eh. Oh, siglat. Kanya pa lang tararamitan. Ha? Ba! Anay ko! Anay ko! Maskay! Di mo tusawan ti inosente! Inikanak ni Big Boss, iti karbaga kamang disiplina ka ng itibalot. So, di na pakiblangan, Ansot. Ang mga nuagbalatag kan ka ti aramidan! Pagdasan dati bang palas kanya, paltugak amin nida. Maskay! Bayam ida! Sardangan nakman, Ansot. Palpalagipan ka lang, Maskay! Hoy, sigla. Kanya pa ilang tararamitam. Ikan makipagin sa'yo.
Sige, mapankan. Tapno di na kamanin sa plitan ni Maskay. Sige. Sana mabalin nga agbayagak dito eh. Kasanon ni Roldan. Sana mabalin na baybay akti kapsat ko. Nasken na makalpas iti panagadal na. Pwede ka maturog, Michael. Mang Pitong. Anya ti aramiden tayo? Tapno makalibas tayo? Kasta ti panunot mo? Wen. Apay. Da kayo. An-anusan nyo latan dito eh? Hindi pa lang kayat ni ti aglibas. Di mi maramid. Anya? Kanayon ang nakakandado tigit. Kandi tayo basta makakalayat iti pader. Kaputa nagtatayag. Naglibas tayo. Ang mga numatay tayo pa'y. Agraman pamilya tayo. May raman. Ha? Nabilag at tao ti makalabon tayo. Naglibas tayo, Michael. Kasanon ti kapsat ko. Awan mang tulong kan kuha na iti panagadal na. Naglibas ka. Sigurado. Mairaman ti kapsat mo. Amangan. Nupatayin da. Anya ti agururay agasat ni Michael. Ita, taddan iti pagbaludan ni Solomon. Gagayem. Di uliwan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Di napalabas. Sana na nagkadkad ni Michael iti panang pilit ni Maskay kan kuana as sumurot iti restaurant apangananda. Agingga ana isurot da ijay pasder. Kat ijay, sana napalubusan ni Maskay amakarwar. Nagdanagan ni Michael nang runapay idi nakasarita na ni Pitong amay sa abalod iti pasdak. Insingasing ni Michael ti panaglibas da. Ngem saan a kinanunungan ni Pitong gaputagraman pamilyada ket madaksan. Ita gagayem adtoyen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nabilag at tao ti makalaban tayo. Naglibas tayo, Michael. Kasanon ti kapsat ko. Awan mang tulong kan kuha na iti panagadal na. Naglibas ka. Sigurado, mairaman ti kapsat mo. Ang mga nupatayin da. Anya? Hindi pa ilang akayat mi ti aglibas. Mabutang kami. Ang mga nupod no, patayan na mo ti pamilya me. Kastagayam. Wan! Mga mapay ngamin, asimurot ka, kadamaskay. Kunang amin, nupod no nga itad na ti kunana, gunggunak anang isubli ti walit na. Kinamat ko ti manipdot, kat naagaw ko ti walit. Idin subli ki ni Maskay. Inawis lang mata ni ti restaurant. Jaket ti sumurot. Ngam nagpilit da. Mabainak. Isu asim murotak. Aging gadi po yan tinagturungan mi. Tagayam. Saan da ko napalubusan na rumwar? Balog ka mata. Lakas ka na kami. Saan tayo na makarwar dito? Anya? Magpapada tayo, amin na nabalod nitoy. Sana mabalin. Ala, maturog kan, Michael. Sigurado, makipagsanay ka kada kami, itong bigat. Makipagsanay? Wan, inal daw, akasta, tiyararamidan me. Dungan kayo na imbag. At nabilin kanyak ni Big Boss. Asakitan ti matungpal. Asak ti tungpalan nyo. Iso nga amin na kayat ko. Agtungpal kayo. Lalawag ka de! Boss! Iso nga ita. Iso gayon ti agsanay.
Kat mangan kayong tulatan o kayat ko. Tisadot nga agsanay. Sana namangan. Nalawag! Bayam lang ni Maskay, Anson. Aramidin na ti kayat na. Nga uray parigatan na dagiti balod, Big Boss. Wen? Naamiris ko anasaya at launay tiar aramidin na kadagiti balod. Tano di naulpitan dagiti balod. Sigurado, ipakat dala ti kayat na. Big Boss. Isungay ta. Bayan talang ni Maskay. No bye-bye ang Big Boss. Di naturayan ni Maskay. Wen, awanan niya man na ansot. Sige, makamu ka nga rod, Big Boss. Ang ubing nga insang patyo dito'y pasdag. Apay no palubusan tayon. Anya? Kaasimat, Big Boss. Saan na pa yakabaalan ti makilaban day jay? Oh, agkatawa ka matan, Big Boss. Si kakit di met ansot. Ano pa'y nga amom ti mga asi? Oh, Big Boss. Ni Maskay ti pangibagami ti dayda. Ta iso tinagpilit amang isurot iti dayjay nga ubing. Big Boss. Ni Maskay ti kasaritam. No malukoy mo apalubusan na. Sige. Apay kit din asan? Nabang-aranak pa ngay minumitin na lamis sa tanom. Oh, Maskay. Kumustan di ubing? Anya ubing? Diagnagan iti Michael. Apay no palubusan mo na arumwar dito'y pasdag. Anya? Pagawid namon, Maskay. Awan mo't lati serbiday jay dito'y. Isupay apakpakanan. Saan? Saan na mabalin? Nasiglat dahi dyan nga ubing. Ansot. Kaya't ko launay ti kinasiglat na. Anya? Amom ka din nga iso ti nakakamat iti manipdot. Kat? Naisubli na ti wallet ko. No kasta. Nasiglat nga rod. Wen! Iso nga rod nga inayayok sumurot dito'y pasdag. Awan mo gaya, Maskay. Awan pa'y sisiglatam. Manipdot lang. Di mo pa'y kinabaalan. Ansot! Katuan mo't. Abakan na kaday jay nga ubing. Talaga adyak masapulan dagiti patpatag ko iti biyag. Agpapan ka ni Tony. Tony, ayan mo. Apay at di ka man lagpakita kanya. Nagtalagak iti ka rin karita iti. Malagip ko pa'y laang dahidi akarin karita. Iti tungkal maysa. Naglawag ita ti Rabi, Rosana. Gapuanan jay bulan iti langit. Nagmayat aboy buya ti bulan. Nang rona no si katikadwak amang buybuya. Tony. Ti bulan ti makasaksi iti ayan ayata. Wen. Iso ti saksi. Ti ayan ayata. Ikarik, Rosana. Sikan tulat ta ti ay ayatak. Oray anya ti mapaspasamak, Tony. Sikan tulat ta ti ay ayatak. Urean niya pa'y ti mapaspasamak. Sikan tulat ta ti ay ayatak. Ije simbahan. Kalpasan ti kalay samik ka ni Solomon. Nagsabat ti dalan mik ka ni Tony. Kat malagip kumanan. Ti inkarina kanya. Uray nagkalaysa kayon kini Solomon. Dumteng to ti aldaw nga agsabat ti dalan ta. Kat ituloy ta ti ayan ayat ta. O, Tony. Dumteng
Tengto na itakon daway. Kat urayat dita akan ito, Rosana. Ikarim nga orayan nak. Ikarik. Inkari na nga orayan nak. Ngam apay adi man na nagpakpakita kanya. Sa dino ti ayan na. Amuna ti pagkasarakan na kanyak. Ngam apay, adi man la nagparik na. Nga oray iti na minsan lang. Tony, aking kaita ay ayatan kapay lang. Nung kumatanda ka, duwat ako maamang sapol kadagiti anak taas singin. Tony, sa dino ti ayan mo. Pagkasarakakan ka. Hoy! Siya, siglat! Umasida ka kanyag! Apay, Mang Maskay. Ya! Anay ko! Anay! Anya ti basol ko! Apay saplitin na! Awan respetom kanyag! Anya? Respeto? Anya klase ti respeto ti kayat mo? Tikaskan ka man ang alilaw. Sa narumbang nga respeto. Anay ko! Anay! Nasukir kagayam, siglat! Ngam saan ngagbalin kanyak ti kinasukir mo? Saan ka lasukir? No di kat tangsit ka pa'y! Parwarandag dito pasdag! Ayop ka! Tapno saan ako natangsitan? Irunot ko na ito'y lalat asintron di tabagim! Sardan mo dito, Maskay! Lalabas kang, Maskay! Apay sinaplit mo, Jewing! Nagpipigsapay ti panang saplit mo kenkwana! Tadda ka man na makibyangan, sot! Malabas kan! Awan laban kan kaday taubing! Huston ti panang sapsaplit mo kenkwana! Apay ka di akong tranak, ha? Saan ka akong kontraan? Ngamadi nga minter aramidan! Anay ko, Maskay! Apay sinaplit na, ha? Day tatiga nabam! Taman nakibiyang ka, tao! Anay ko, gusto goyam, ha? Big boss! Kinugtaran nak ni Ansot. Nagsakit, big boss. Tanya tinapasama. Kanayon na kakontraan. Isakit na lang unay dagiti balod. Nang runa day jasiglat. Anya? Masuro na ak, big boss. Isu sinaplit ko mati Ansot. Binalas nak. Kat kinugtaran na kiti nakapigpig sa kalpasan na. Inbad-badag nak pa, big boss. Inbad-badak na kapay? Day tatipod no, big boss. Isu bilinon dak, big boss. Tadusag tayo diyang Ansot. Nakitak tinapasamak, Maskay. Big boss. Sinaplit mo ngamin, iso kinugtaran na kamat. Ngamjak nakita, ngay bad-badak na ka. Big boss. Basol mo, nuwapay kinugtaran na ka. Sika tiin mo na anang dangran kani Ansot. Inton maminsan, Maskay. Di mo iraman ni Ansot adangran. Tawan ti bael mo ken kuana. Gas ka de, tinasapsaplit kan ka, Michael. Uwan, Mang Pitong. Ranggas ka talaga na dyan, Maskay. Anay ko, nagsakit.
Dayjay, amaskay. Agraman ni ansot, kat inraman nakit din na sinaplit. Kasi, raman na pini, busan so. Insakit nak ni mga ansot. Tapay ti may sa rason. No paya marigatan kaming aglibos, Michael. Ha? Naglibos kami. Mairaman ni ansot. Amangan no isuti unan ni Big Boss sa patayan. Anya? At damat susi na itigay. Tikang runa na pagrawaran ni ti pasdak. Sigurado nga iso ti mapapasol. Mabilang ta makalibas kami ditoy. Gapo, tamo ni Maskay nga isaksakit na kami. Kastagayam. Nadakas ni ansot. Tadakdakas pa ni Maskay. No ni ansot, kat isaksakit na tayo abalod. Saan ka ni Maskay? Pakaragsakan na, timangkit kita kada tayo nga agrigrigat. Babaan, ti panangdangran na kada tayo. Pesa. Nagdakas de ta, Maskay. Maskay. Jaklim pagarup. Impos, Maskay. Alupit. Nagbiduta kiti isusurot ko kadakwada. Ni Michael. Dakkel abidot ko. Maskay, ansot, mapanak ita ija syenda. Ken, agawit ka ija mansyon. Agbate kayo ditoy, tabantayan nyo dagiti balod. Wan, Big Boss. Jak kayat nga dariribok ditoy pasdek na pumanawak. Nalawag? One Big Boss. Sige. Maysa kada kayo timapan mangisagana iti kotse. Ken, ilukat na tigait. Sakon, Big Boss. Sakon. 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 No, tapno awanan tiriri. Sika Maskay. Irwar mo ti kotse. Kat sikamot ansot. Ilukat mo tigait. Dayjay, Michael. Ni ansot tinang ilukat iti gate. Intayon. Aglibas tayon. Ya, sos, desado. Anya? Intayon, Mang Pitong. Aglibas tayon. Bugbugan tayo ni Maskay. Kat aglibas tayon. Ah, Sana mabalin nga agtalina at tayo latan dito'y aparparigatin da. agparbang ka, Michael. Mang Pitong. Gundaway tayo dito yung aglibas. Isuro tayo ni ansot iti panaglibas tayo. Intayon! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Rillera. Computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!